glumci uvijek kasne. Dobar dan i dobrodošli u još jednu epizodu Kamera, akcija, Intervju, dobro, evo šta, zakasnila sam par minuta, ti isto, odmah radiš replike. Nije baš par minuta, ali dobro. Ajde sad ti isto. Dobar dan svima, dobrodošli u emisiju Kamera, akcija, intervju. S nama je danas Sanja Drakulić, osnivačica, glumica, prekrasna osoba koja je sad tu lijevo pored mene. A ovo je Iva Šimiša Koranja, glumica koja je desno pored mene. Sviđa mi se ovo kako se aranžiralo sve. A ovo nisi imala više boje za dolje i... Da. Ostali smo na pola. Pa dobro. Ne, to te kad je niži glumac, onda tamo ajme kužiš stane do tu. To je za dječji casting. A možda sam trebala Šekija pozvati. Ovo je, ja bih rekla, special edition epizoda. Za početak ti nam lijepo, ukratko reci što je to Duart. Super je to pitanje, zato što obično ljudi kažu da je to agencija. Duart nije agencija, Duart je platforma i to mi je jako važno naglasiti i nekako objasniti ljudima. Zašto platforma? Zato što je to jedno mjesto koje ima više nekakvih sastavnica. Okay. Znači, Duart je baza podataka, Duart je mjesto za oglašavanje oglasa za posao u filmskoj industriji i Duart je isto tako nekakav news portal filmske industrije. I zato je to platforma. Znači, mi nismo agencija koja zastupa određene filmske djelatnike, od toga dobivamo postotak od njihovih prihoda, nego smo platforma, znači mjesto gdje svatko može imati svoj profil, sebe promovirati, reći šta je sve radio i na taj način bivati angažiran. Tako da Duart je platforma. To je to. Ja cijelo vrijeme mislila, objasni nam lijepo usporedbu nakon između platforme i agencije. Pa znači, ljudima malo bude jasnije, jer ljudi su danas znaš kako su ljudi danas. Dobro su ljudi danas. Agencija je znači, ili agent je osoba koja brine o nečoj karijeri. Znači, agent iz moje perspektive bi trebala biti osoba ili tvrtka koja ima od 10 do, ne znam, 50 plafon ljudi i gdje se brine o svačijoj karijeri posebno. I to je osoba koja je direktno radi za glumca. A platforma ne radi za glumca. Platforma je digitalno mjesto gdje je jednako za sve, gdje svatko ima pravo se prijaviti, svako ima pravo napraviti svoj profil, povezivati se sa drugima, tražiti posao, prijaviti se na oglase za posao i znači platforma u tom smislu ne brine direktno o karijeri glumaca. Znači samo nudi prostor, digitalno mjesto, ko LinkedIn, ko Facebook, ko Instagram, znači platforma ili social media gdje svako može doći i prijaviti se napraviti svoj profil. Znači ti tebe vole kriva za moju karijeru. Evo to sad na primjer uspoređujem šta je agent i šta je casting direktor, jer ja radim kao casting direktor. Znači, casting direktor je zapravo osoba koja je angažirana od strane produkcije. I ona radi za produkciju, ne radi za glumca. Okay. Meni je naravno uvijek u interesu da taj glumac bude dobro plaćen i da radi na vrhunskom projektu i da mu karijera ide uzbrdo. Ali znači ja zapravo direktno ne radim i ne brinem o karijeri tog glumca, nego radim za dobrobit projekta, za dobrobit. Super da si to objasnila, mislim da je sad to svima puno jasnije. Hvala ti na tome. Taj prvi projekt, iz čega je zapravo, nakon čega je poslije nastao Duart, je bio film A Perfect Day sa Benicio del Torom i Timom Robinsonom, gdje me kolegica Tinka Green pozvala da je pomognem i tako je zapravo to sve skupa krenulo. I tražila je stare glumce do 80 godina. Onda sam išla na event HDU-a, starih glumaca, odnosno umirovljenika. I onda sam na tom eventu žicala sve te bakice i dedice da mi budu dio. A oni su vjerojatno bili srednji, jel tako? Pa, u tim godinama moram priznat da u Hrvatskoj često puta mi znaju reći joj, dušo draga, hvala ti, a stvarno ne bi, nemam volje ni živaca, i što je u redu. A onda druga dogodovština je bila kad se već platforma bila manje više složena online i onda sam išla to predstaviti, ali onako interno da vidim šta ljudi misle u Berlinu. Onda sam došla ovako sa laptopom i kao, i valjda sam bila toliko uzbuđena da je moju energiju popremio laptop i laptop je samo crko. I ja kao, evo sad će, samo što se nije to sad sve pokrenulo, a kompjuter ne radi.
I onda sam se ja odlučila smiriti, popit kavicu, onda smo malo kao pričali i onda je taj kompjuter umeđu vremenu proradio i onda se kao to ispredilo. Mene lijepo objasni, budući da sam ja glumica, mene zanima kako se mogu konkretno registrirati na Duart platformu. Može, sve mi pokažu, sve mi ovako. Znači, odeš lijepo na Safari i ukucaš duart.hr i gore u desnom kutu imaš ikonicu login, odnosno register. Na to klikneš, ideš, scrollaš dolje na create my profile, upišeš svoje sve podatke i zapravo te sustav vrlo jednostavno navigira da ideš na sljedeće korake. Ne moraš sve popuniti na početku, samo ovaj prvi slajd za registraciju i nakon toga je tvoj profil kreiran i tu onda objavljaš svoje fotografije, videa, sve stvari koje si radio, znači cijeli nekakav CV, čak i edukacije, čak i skillsove dodatne i možeš staviti i više djelatnosti, znači ne mora biti samo primarna kao glumac, može biti i dodatno kao još ne znam casting direktor i kao što je kod mene i ostalo i na taj način je tvoj profil kreiran. Cool. Jako je važno napisati ovaj short description da neko čim otvori tvoj profil zapravo konkretno vidi ko si, šta si i što su nekakve tvoje jake strane. Kad te produkcija traži da nađeš glumce, šta se najviše traži? A najviše se traži muškarci. I to je užasno poražavajuće jer treba poticati zapravo pisanje scenarija za snažne ženske uloge. Ja znam da Katarina Babanjak, kad smo htjeli napraviti svoju predstavu, nismo imali takvih tekstova. Znači, evo, morate sjesti, napisati i napraviti svoju predstavu ili svoj nekakav scenarij. I jako bi bilo lijepo poticati ženske scenarije, ne samo ženske redateljice, nego i ženske scenarije u smislu sa jakim ženskim ulogama i pričama, jer se puno puta mi se desi da se traže muškarci. Možda zato što kao u nekakvom velikom filmu ima puno nekakvih malih uloga, pa naravno muškarac je policajac, neke usputne ljude koje sretneš, pa je muškarac bodyguard na vratima, imam tih bodyguarda, kao ih više toliko. Tako da, često se traže muškarci, ali ono što mi je najteže naći su nekakvi zgodni, markantni, snažni muškarci, od 40-45. Evo, to mi je nekako najteže. Neki naši kolege koji znamo, koji su meni super zanimljivi, koji su odlični glumci, ali ipak kad ti vidiš te dvije osobe skupa, ovaj ne može biti tata ovome, ovaj ne može biti... I onda zapravo ti muškarci u tim 40-ima, to je baš teško naći. Ok. I onda se sve svede na Gogu Bogdana. Da, ili Filipa Juričića. Da. Ok, navedi nam bitne projekte u kojima je Duart bio zaslužan za cast naših glumaca. Pa to je svakako Far Away, sad smo ga spomenuli sa Gogom Bogdanom. To je Netflixov film koji je za divno čudo jako dugo tjedana bio jedan od najgledanijih filmova u svijetu. Onda The Weekend Away, isto Netflixov film gdje je čak 6 naših glumaca imalo ulogu i to mi je bilo isto super. Onda The Dark Tower, onda od Universala film Master i Margarita. To smo imali samo par kratkih uloga, ali to je baš onako veliki film gdje su u Rusiji bio poprilično kontroverzan. Danski film The Guardian Angel, onda smo radili Hitman's Wife Bodyguard. To se snimalo u Robinju sa Ryan Reynoldsom, Samuel Jackson, Selma Hayek. Onda, ne znam, Ibiza, isto Netflixov film, tako da dosta projekata je to bilo. Sad kako govoriš sve ovo, čini mi se da se dosta toga snima u Hrvatskoj. Misliš da je Hrvatska pogodno tlo zapravo za hollywoodski set? Pa mislim da je jako pogodno tlo jer imamo jako talentirane ljude, ne samo kao glumca. Ja uvijek kada razgovaram prvi nekakav susret sa producentom ili redateljem, on kaže kao kakvi su glumci u Hrvatskoj, kao što možemo očekivati, rekao relax, samo recite što trebate, mi ćemo to nabaviti, mi to imamo. Sad je tu naravno poanta, što više povjerenja njihovog steknemo, to i veće uloge možemo dobiti i na tome ja intenzivno radim, intenzivno se borim. Mislim da Hrvatska ima predivne lokacije, što svi znamo, ali ja bih baš htjela naglasiti da imamo iznimno talentirane ljude. Od make-upa, šminke, kostima, lighta, znači snimatelja, mislim stvarno tu imamo jako talentirane ljude. Koje su prednosti Duarta naspram web stranice? Ja mislim da je jako dobro da jedan glumac ima svoju vlastitu web stranicu, ali evo ja ću sad reći iz perspektive casting direktora šta se događa. Znači ja kad tražim Da čujem! Ja kad
googlam glumca, ono ne znam, dogodi se meni nekada da ukucam u Google glumci od 20 do 30 Hrvatska. I meni ne izađe web stranica tog glumca. Jer je tu Google, SEO, bla 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 i ja možda i nađem te dvije, ali ne nađem 15. ili 65. web stranicu nekog glumca ili glumice. I zato mislim da je važno biti na nekakvoj platformi, bilo Duart, bilo kojoj drugoj, gdje ja kad tražim Ivu, ću naći i Ivu, i Sanju, i Martinu. Da na jednom mjestu ja zapravo mogu doći do više ljudi. Zato je meni to bila poanta sa Duartom, da na jednom Duartu može biti i Goran Grgić i mladi glumac koji je tek završio akademiju. I na taj način raste jedan i drugi. To je po meni ljepota Duarta i takve platforme. Odlično, super, hvala ti. A čekaj, šta, glumačkih ponuda baš nemaš, jel? Pa zato si se odlučila u sve. Ima posla ko hoće da radi, tako? A naravno, gledaj, ima na setu i čistačica i onaj koji nosi kablove, znaš, ima ti. Raner i svjetlo ruša. Za kraj reci nam što se može očekivati od Duarta sad u budućih nekoliko mjeseci, reci nam neke nove projekte, neke uzbudljive stvari što nas čekaju. Moram priznati da smo malo mirovali ovih godinu dana, malo sam se dala tog oduška da vidim što će se događati i u kojem smjeru krenuti. I jako sam sretna sa našom suradnjom. I to je jedan od mojih momenta koji još jače krećemo s novom godinom. Prijavljivali smo još jedan lijepi natječaj Ministarstva kulture i HAMAG Bicro, tako da nadam se da ćemo dobiti podršku, pa ćemo dobiti nekakva financijska sredstva, da možemo ići obnoviti platformu. Možemo povećati još više komunikaciju između glumaca, da to stvarno postane nekakva vrst profesionalne social media. Znači da svatko vrlo jednostavno i brzo može objaviti Sanja treba mi to i to, ne Sanja nego ljudi treba mi to i to. Zato mi je jako važno da probamo od Duarta napraviti možda više u smjeru tog social media. Tako da ta implementacija nas čeka. Očekuje nas Vis Film Festival gdje smo jedni od partnera su organizatora gdje dolazi The Woody Harrelson. Radim na jednoj lijepoj domaćoj seriji. Hoćeš mi nadne volim. Ujedno čekamo i držimo prekrižene palčeve za nekakav strani, opet lijepi projekt što će sigurno biti. Nadam se da ćemo imati dobro novaca da odemo na Berlin, Cannes i te festivale koje smatram da su užasno važni za posjetit i kao glumac i kao producent. Da, i četci pitaju kao, ali ja nemam film na tom festivalu, pa zašto bi išli na taj festival? Samo odi na taj festival, pričaj o zadnjem filmu što si gledao, što ti se svidjelo, pričaj o sebi, o svojim projektima. Jako je važan taj networking i ja stvarno smatram da ne bi bila danas tu gdje jesam, da nije bilo tog networkinga i tih svih mojih silnih odlazaka na festivale, jer svaki nekakav novi festival mi donese minimalno jedan novi kontakt koji mi onda otvori 3 nova kontakta. I prvi put kad sam išla na Sarajevo Talent Campus izradila sam ono 2013. Prve svoje vizitkice i kao bilo mi je logično kao glumac stavit ću svoju fotku. I sjećam se, sjedili smo na Cvjetnom na kavi i kao svi smo je popljuvali. Fotka, što će tebi vizitka? I onda kad sam došla u Sarajevo, to nije bilo baš tako čudno. I da plaće, bilo je vrlo dobro došlo. I zapravo ljudi kupuju nas. To je ono glavno pravilo prodaje. Ne prodaješ proizvod, prodaješ sebe. I to je užasno teško kao glumac jer taj proizvod je jako bliski tebi. Ali u konačnici šta se postavlja pitanje i zašto se radi oni about me videi, koji su užasno stresni svim glumcima. Zato da redatelji, da producent vide da oni mogu s tobom preživjeti 12 sati na setu. Mislim, da li si ti normalan, da li si ti neka osoba s kojom se može komunicirati, raditi, koja može čuti uputu, primijeniti uputu i ostalo. Tako da, jako je važno zapravo biti i simpatičan i drag i komunikativan, jer ljudi nekad kažu, pa drag nam je on, super nam je on, ajmo ponovno zvati njega. Jer ako je nekakva uloga sa 2 rečenice, budemo realni, nije baš da mi treba neki skill. Da, istina. Nemoj se žalosti. Možeš ti, naučit ćeš. Dobro. Naučit ćeš, bit će sve okej. Dobro, puno ti hvala, draga moja Sanja. Hvala ti na ovoj prekrasnoj suradnji. Nadam se da ćemo nastaviti, da će biti još uzbudljivija jesen koja nam dolazi kuca na vrata. Hvala tebi. Ma ne, hvala tebi. Ne, hvala tebi. Ne, daj. Uplatko na daj.
Vi naravno lajkajte i šerajte, subscribeite. Malo sad bolje izgleda već studio, već smo se malo digli na viši level, ali to i dalje nije dovoljno. Puno nam znači vaša podrška, tako da podržite nas nekim lajkom, šerom, subscribeom, bilo čime. I eto, do iduće epizode. Vidimo se! Ćao! Ništa, uglavnom, ti Ivan...